Good morning, ni wirigiro bwakwa nithite rina asubuhi njema narua Jumanne tariki 3 mweri wa Februari mwaka ni 2026 bita wakabwe mutharimi kangu shori nkathoshe mwanya ni bwega mono no ndogwite na mbere guthura ningi gwitina batu ikinya gwa ikinya ogituthia nyumba ntito ira amwiri na igweta kathetune kamero no ndobagitumikiu ukuma kireni kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Ukolilo gotothingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya. Nero tukumanganitie manto kathomba muri doreto rekethia kianganga maturene ndena odena guntu gutigira nayo kuma maturene mashinani kaunti ya Meru no kwethira okiona mbicha yongwa ya bora mantu jaitite na mbere amunya kiothikia siasa 2027 tukethira amunyu mene kiri gicunjige biele tukimuramura eba ikomurika magatheti mianga tene kwandirina ngatheti ya The Standard gitegera nayo ni mantu yegi the one term plan kana bora upinzani bakwibangania nonto bwa kiothe na kioni kia 2027 na magathiti gitana mbere gutariria ira ni mworoto jwa thirikari ya Kenya Kwanza kwithira kiromba nayo ni rando ria mung'ana jwa shilingi cia Kenya mbeca bari nkirukia trilioni 1 ni rando rira thirikari ya Kenya Kwanza ikaithira kiromba kenda kuyulilia ni budget ya 2026 2027 riri endikithia ria CS wa Treasury John Bandi irani domestic borrowing akini mambanki yetu aja Kenya igitarirwa bura biashara kethira ikiringika gukirukira domestic borrowing kuma kiri Treasury mungana jujunde jwa shilingi cia Kenya trilioni 1 nonto bwa gukinyithia mungana junde jwa irandu ria Kenya 12 trillion mwankanande turi ende jau tukethira tukijamura baadaye tuambiririe na komunika ripoti cia gisiasa akathetune ka Amero nyuma ya warisi zoremi medical ntori gushumiria na kuruta matemo ya gisiasa ari kilingone kia gisiasa ekonie mutharaka temo Mero nande ekundi kia akari kumayembe nibashumiritie kumeneria miario bakiuga ni siasa cia mpatho itina kiguni kiria kariba Mero ningi tharaka nithi ne ripoti ya Kome Omutia biare nko bwere sima ila sima rege kabarero toira kreito murunge wike na ringabana kapita munya kaka yuyu inyo otwalire nkware buruwe niyo yatongo chabatu niyo ke Mero. Ni miarie wari waziri wa urimi Mithika Linturi norari ndi ni mubangani munene o kiama kia DCP nthiguru neneo ekumeneria waziri urikuo oru nthiguru akiwa ya ni mwana munini no talindia ndo kwithira tongeretie Miru thai niwetio yeri na uthoni akari pakuma mawege mbeza uthinara pakuwa mwana muga nae wekanya aritere Amirungu ya nenkero imukathe babonthi William Samoei Ruto ngora ya gona mwana na kwa kama una era miti uno abati umuntu amete amutana brava tuta gitango atibati omuruma amudari sa utumwana oke na imwensake na iba kuma turemo one angora kapteni agarumari kiringi oni ndori ne kapteni Lentore no ntoba weta ere kimowa kware koire wanda mpempe mundrene yaku Lentore wethira kenja mpempe uria wethira mpioka emwata onto mweta nkware mwanora mwaneto na igithomo kiake kitumite ethira akirita ngwe na yukitu ithirikari na mwana wetu wachetha no menye imwana na githomo kiake kiri uru inyacitie giaku na mwana athomete arita ngwire kugenda mweta nkware iwon koria no nchokerie ombere imbibi atomo mweta nkware na igithomo kiake gikua oni ankwire ndakuromba nthonire batu twatambwire mwa ayekuyukiete kiu no nto batu tutaigua kokuonthe kwina malalamiko kiriwe oni birabi bitomete mbe yao eti Lentore arungamira kanywa kanene weta mwana onge rukwale ka mweta rukwale wona konere kimwa kari onkware kana no to Murungu na mutetherie aithira ari aware na ibe
kuiberwa Rorizo ndaika wale tore wana ntono aremere mapema na ito wize kuma kaumo eka wika erwana baitha Rorizo orere kimoa Murungu amutharima wa CS eka mwana onge atoritere ngwena ntono kona kwera akorite mbeya wale na ware nau utebo thithacia lakini thai noko ni rajire kuiberwa eri kimoa Rorizo we mwetaro kware bibi bithoretie na ile tore watera anene bange thoni ono munene oku eri kimogai munene oku na ore theke ko mwatere heshima na wethero rene heshima kire atongoria former CS wa agriculture ketha no remero ikumenyera CS no remero ikumenyera ngwe ku reka mugari tengwe batu ito tambua thirikari ruto no ntone tambuere ana babethi na ya moga ereki moga ya mwangoe ende wante ko meimbibi atoma weta mwano itha nkware ina nethe ka basiometie bakathomethia mwana ora na mumo yo muthomethia wowe thirikari ko ne kithomo yake ike kufaya ewe CS waroi ende imbibi atoma weta mwano itha nkware twethomethia na beto kenda baokera ya kabubuteani kiria kariba bariwa onto tweta ciacene cia 2027 niweta mutongeria ubui kwithira kirumoro nginontu o muntu noka kambia Meru na birakona birethira biebi yake na kuuziaca niringwe cia thiri kwe miario yarirwo buriti amucamanio na yonge yarirwo au na kinya kethira bochindana kana o muntu ana interest ciawe ki politics gintu kira kiyo mbere muntu akiaririe mutono-ina kana kinya moro-ina na amenya ndeto irakwaria ite umukera na ite kuruyanithia antu ende gintu kira nkuromba viongozi bwesimiane na heshima irio rikurakia mugongo na kinya bara bainyuma bakathia ta politics ira bwena cio ikaomba okuria bara bange bainyuma kinya bakia bakamenya utongoria ti challenges cia irumi kana gwikanira mitete bui bweya na heshima nonto wachiria mwana ora nthoni awachiria nonto kinya we na kwenda guongozi kinya githiro te siasa kuromba thai wale ndo tuonie kinya kendekete Mumeru Gachagua no Mumeru twerekeza Gachagua uwe kuya kwendia ko no Mumeru kendeke Mumeru na imwene to na ito mwendete no te mwanyo Mumeru na Mutharaka reko tuthomora na igwe tukuwa tukario turia kuruba thoko nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia na rĩo rĩrĩrĩgeria rĩa ũthurania bo maoni ija mwingi yaigie kuringo morashi kwa mũtaratara jwa ũthondeki bwa bajeti ya kithirikari 2026-2027 CS wa Treasury John Mbadi nekinyitie kaunti ya Meru kuthurania maoni ya akariba kaunti ya Meru ikonia kwagĩrithia ningi kuringo morashi kwa mũtaratara jwa ũthondeki bwa bajeti ya kithiguru ne riboti ithurani mandikwetu Nteto Mutugi wa Kiambi ikinyite kaunti ya Meru kiri kuwajania maoni ja mwingi kururia mendikithia ja kuthondekwo kwa bajeti ya mwaka jwa 2026-2027 minista wa kigina ja nthiguru ne John Mbadi na atumirite thugania ria thirikari ria kwinika ngarama ya ugoti kiria Kenya bakwamukira mushara jumukai na njira ya gwikia rwaria kiri mbunge nene that we have agreed with His Excellency the President that low-income earners in this country should be given a reprieve. We have agreed with His Excellency the President. He has directed me to take to Parliament a proposal. I'm not even waiting for finance bill to come in June. I am taking tax laws amendment bill to Parliament. Once Parliament resumes, we are preparing that bill. Take to them to approve so that any Kenyan, and by the way, how many Kenyans are salaried? About 3,065,165 Kenyans. Out of these 3 million, 1.5 million Kenyans are earning 30,000 shillings and below. 30,000. 30, like this. Mheshimiwa, just look at your salary and mine. And imagine that someone who is earning 30 and myself,
that government is coming for our money, both of us. So we have said government should come for my money and leave the person who is earning 30,000 alone. So any Kenyan, if this law, and I'm sure, I don't think there is any mad MPs in parliament. Mwena bubu kuringana na mbadi thirikari nitumaira kigena gia nkorokia trilioni 1.1 kuria marando na nkorokia bilioni 900 kuria mushara jwa ritingu giba thirikari na kenda kuona mbeca cia mirandi ya witi na mbere no mwanka thirikari ithire kigita Kenya ogoti nekenda kwebukana na marando nkoroki. So, and that is the money we need to give you for capitation in schools. That's the money that we should give for help. So for us to develop this country, we go out there to borrow money. So we have only two choices: to tax you more or borrow more. Those two choices are closed. Borrowing more is not an option now. The principles of taxation dictate that you should tax wealth. Number two, kama pesa haijatosha, then tax income, but never tax trade. So we are trying to avoid taxing trade and reducing taxation on income, but tax wealth. Nikirimo chemania Jojo ya mubunge Rahim Daudi agwikinyetie akiuga bari tayari kwareria mbilu yeko ni udhurania bwa maoni ja mwingi kwebukana na nkucha nyokoti na magita kwa magita. Bill ya public participation, which is in a committee I am in, of Honorable Chepkonga with Honorable Otiende Omolo. So tunafanya hiyo bill ya public participation to be going through so that the courts do not throw out each and every public participation. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge ke Northimenti Mbeita Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau kampuni ya Bonten Media Group, Meru TV na Thiri FM irengwataniro na kampuni ya Safaricom ukirugira mutaratara jwa shangwe ati 25 nibetiriti na mbere mutaratara jwa gukiria mugongo gukunjura guoko akenda gukiria mugongo na aria abekinyiritie nteresha kangeta icio mbunge kia Igembe Central gukiria gikundi ke korokia Muichweri Group kira nakio giusikana mantu ya uritani mantu yegie uthondeki bwa nguo bakonjerudwa na mbesha baribari shilingi cia Kenya. Ni riboti emukiri Nkonja. Thiri FM, Thiri FM, Meru TV, Sionere mwanya, Meru TV, Sionere mwanya, Safaricom, for you. Safaricom is for you. Nekeno kionekanite kiri kundi kia Muichweri kia Ngiva ara Meru TV Thiri FM bawatanirite na Safaricom CSR bombite kwithira bekinya ntereithi kenda kubaka muthitho kawitethia na wikuria narua turi kangeta Igembe Central county ya Meru tutirimene na amemba bagikundi kia Muichweri na aria atwijite kwaraniria nabo ne akurubethirite bagichitira na njira mwanya mwanya na ndina tutujia Thiri FM Meru TV na Safaricom gukurukira mubango jwa CSR atoeja nikenda tukethira tukirijanira nabo kwaraniria na tumenye nimbi bethirite bakithithia narua atuketha twibatiga na kagina karaga batetheria bagutwiri bethirite bakiambiria cukuru na bari na thine kore aritani baria bakuthomithia na baba bari na machine cia kuthambia ngari cie nyomba ni utonga bumami ibakubatara ndoje nikenda bakethira bakithithia ngugiria kou mantu jaji yonthe ngwitikia kiratu abatigira narua bakethira kibatethia na njira imwe kana iria ingi na mubango jujunthe kana kiratu abatigira ikumania na ngwataniro ya Thiri FM, Meru TV na Safaricom. Tuthagira tuna mubango juju o mwaka muthijo mwaka ni makuthirite kuna ikundi bibingi muno antu biumbe bara bakubatara utethio ende itukaraga nthi na kamitira twithaya tunayo tugategera no ukubatara utethio kagitene gaka na rira twakarire nthi after kwithira itwa riungite gikundine kio kairi na chair lady na member bawe tibonka ba kibariaji baba ingi batwira mathina jara bari najo nikio twategerere tuona nama ni bakubatara utethio bo ambo titite miukone yao
bwitite gutethia ana bao na ana batori gukurukira cukuru ira bari nayo itina aritani na ngugi jeu ekawosh bakandika muyuthi ure na tuona atiri mbeche iji kana kamuthithuka twakanenkanira kiri gikundi giki gaketa na mbere ku impact life ya mtungi nonto prato kuthithia ikuringithio toro bwa muntu uria ateguchiumba kaitene kau atongoria bekundi kia mwana memba babe soki nkatho inene ndibo ya kanthinjiri na kuirua na mbere burunti oki nkatho cia mwanya ke Meru TV There na Safaricom ti kawaida kuona kinya uwete thine kuona muntu utethia lakini baibeyere bararethia batwe na ruare baturika na be yao na andainya bamwe bakwenda mbecha nondu wa skuru kwenda kinya bya korea kulingana na ure itarikari kambu iboya sana na nankuwa atire kwete na mbere kutharimwa na kuongelwa nondu rira wanekera muntu kintu arauritire kintu kiu Murungu autethia wone kingi gicoke kiu kiri nondu nkuwa butethia mukurungi bukuya kibatwe weta tharakanithi yau ne bwo bweta warwendo na iru rwendo rwa ama na iru rwendo rwina mathithio nyoka wana endete muntu tena mathithio ni rwendo rukuo ndene yaruo abatu ntukwira na ruari na bo minyana to umandirie ni arabeyere ba twariria to ibotiona inya ke Meru TV na mantu yangi ya maingi kambu iboya na ncoki nkatho burite cia kwandiria na tongeria babeto kinya mporo bo mweri bwe ito moendete ure Meru TV itucokia nkatho no ntu babure ana beto na tukona thaiba tu atambe twekura no ntu nya batu tukumenyekana ura bangi bamenyekana ntereringi tutura kwana station cionthe kiarua endu ote yange twana twana siba ya letu kona ana beto batu ciarete tuingwa rebe ito turigana batu nende turare nende ochionje nende tuwitaitia ngocokia nkatho ni Meru TV nionto bwangwira yaturitira nionto thai bauturikana na ni bare aringi na da bare aringi bare nionto babatue mwishoeri group ira turia akoro na ekoro ntiwa na muno utetheriana nonto ngweto muno ira twendete saidi no utethiana winde bakiromba kinya atongoria bangi na antu bangi bawendi bobweya bombe kwithia ni botonyera na kuibwa thine icio na kubatetheria twene tukuromba utethio kiri gavana wetu Mutuma niontu itwandikite kinya proposal ya kuromba utethio ni tukuromba batu tutethio ni kenda tumbe gwitethia na tumbe gutethia na bau betu baba nontu tutena njira ingi para bombo tutethia ni Meru TV batu tona o tutethia u tukona nyayo nto kailemia na utethia antu naraura endu tu atuturigana ni o batu atrekia twandika proposal kenda twandikirwa arimo twandika proposal kenda twa inyambori kana bia bagenda twagenda tu support ana beto kwithirwa ana beto bamwe bathomere bai guthoma baumara skuru ao bete baria mesi tware monigore arimu twekora monigore arimu ibaire botheri bamwe bogona guria njera bakerera na utheri batikinya bona bia buitethia tutamenyanga yego ngambije wetere tutamenyanga na tunere anga na irwere tutamenya biutwe kwena mbo abo kuona na matangi ya reuro na kawoshi ni mami nyumbeye na rokiringo kure kwa chibo nimbi no ntoto tiona rwero na beto twandika bele kawoshi ni yele twandika na belo mona kawoshi mo ngenge kawoshi ye kwa cha thambia ngari kiripotera Meru TV kuma Kangeta Wande Gembe Central mbeta mukiri ankonja musiasa urutangoge abisine ya DP Kindiki ari mubangania abisine Gideon Kimathi nashimiritie kutharekera ninge guthuranga ikutho na kumenyera manyere miario mithika Lintori yegie manto ya utongeria kaunti ya Meru ningi ikonie ngwataniro ya Meru akiuga kutena mpatho gatigati ka Mutharaka na Mumeru riboti gutarirwa ni Jeff Wagituma nawe Gideon Kimathi mutwiri muritingo giobisine ya Profesa Kithure Kindiki ura ni munini wa rais
bari na Edwin Kiongozi ni baumirite na kuthumbia bunene Mithikari Nturi uria baugite ngugi yawe Nandi ni kumenithania kariba Tharaka Nithi na kaunti ya Meru. Muntu ugwetwa mheshimiwa Mithikari Nturi shetani ashindwe. Ararumanire goro auga atekendekete Mumeru shetani ashindwe. Ndauga ndonga meaja mboria kendeke Mumeru kate Mumeru. Mumeru kate Mumeru. Tharaka Nithi Meru kanate Meru. Mithikari Nturi ne royo. Achokere akue kinyantoro ntimina achokere akue na achokere tadasa. Ureo karingithia kendeke tote na ngoge na wene makanatema. Makanatema. Mithikari Nturi atemenya kweja kutwenderia Gachagua wa Mathira aitwira atekendeke atebui wa Tharaka Nithi ariko ne ate Gachagua Mathira akabwende kendeke ategetate. Ndienda kuromba mheshimiwa Mithikari Nturi uyu turenda witekere Njuri Ncheke nonto thirikari ya Meru netonga iruinya ne Njuri Ncheke. Bwana Yesu asifiwe. Na Njuri Ncheke ni aragia tukaigua ima kana tema. Turenda kethira imutane etekere Njuri Ncheke amere akuregana na Tharaka ithirere Meru. Njuri Ncheke gambega mbarireko atega mbega mbarireko gutiombeka gutuika Mithikari Nturi arekara jeronde uria wenda kuraga kana Jesu shetani ashindwe. Ria Mumeru wa mbere akweria gite kia urais wa mbere kuigwa nande muntu na kumera naja akiuga ate Tharaka te Meru. Bacho turenda umwira Tharaka ne Meru na gutoga tutunya na bacho kendeke to tayari kwethira twenoe mwanka 2027 turingira William Ruto 2032 no kendeke rais wake. Ni aria kiaria Edwin Kiongozi nawe akulina bubwa kuga kendekea William Ruto Ruto turenda kwira Mithikari Nturi na gwate nthoni nonto kethe atekendeke kimathi atiengo gene nonto kethe atekendeke Meru tutetwetarawa turetarwa nonto bwa kithule kendeke Mithikari Nturi nonto bwa kiukia wale ndo twendi uria atwenderia ari waziri ale into bieto bya agriculture kwengo William Ruto akara kwa wenja eu ni othenere no na kendeke mheshimiwa Mithikari Nturi atarire fertilizer ona fertilizer goko atayokeria makona into bionde bya agriculture etabio atayokeria mengawara ambia koiga yale myarendiewe wa undenda kwera Mithikari Nturi kwera Mithikari Nturi gwa Tanzania Meru ni onere nchamba inge Mithikari Nturi ale twira Meru Tharaka Nithi te Meru ugwetiganiria Tharaka Nithi yetu ne Meru Tharaka te Mumeru Imenti te Mumeru ugwetikiria Tharaka ne Meru ugwetikiria kendeke Mumeru Mithika ende asiende Gachagua ende asiende Munyoro atembe asitembe omwere naru akithole kendeke bamurumira bamweta Sapurano demwera naru atoro maromba kobwero te Sapurano te ndile jerombo nande batwe tuitana manto yo twera ete twete wa Munyoro tugeta Tharaka andu betu ni ale kwa kue Tharaka kue Tharaka te Mumeru elio kianto agekira mbachine agaikeria karonjo ke Mumeru aleta karuma kendeke akana Gachagua ke Mumeru kendeke weto bugetekeria komukaria anto beto muntu ni anto bao Kenya anto bare aria manto ya anto bao karonjo bakaria manto ya anto bao batwe muntu ule munene weto tekendeke uwetekeria tokali kedole kendeke benda William Ruto kenda 2032 tuonete kia raisi wapi wale wanasema kendeke anatosha wapi ya kendeke. Kiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam. Riboti yo kethira itumilikilia yara to kumurika kuma maturene guntu dena masaki kwani masaki
masaka kwani masaka na amu tokethira tugita break ya ndeka inkai twashokera jarene kwa yangatene kwa ndiri na gatheti ne tokethira tukimuramura tutegere ne jariko jai kipombele jaingite biongo bya nyomba cia nteto jakimuri kwa magatheti ne ntuke narua iri Jumanne tariki 3 mwezi wa February 2026 bito akabu mudharimi ni Meru TV. Thank you very much no ndobogo tudura gwitania batu ikinya go ikinya ugatwethia nyomba ya nteto nambari 1 katetune Kamero kuma kireni kirewe na kimoni moni. Thank you very much. Turi mitandao ne akinande at Meru TV Kenya todingate ningi wedire ukiamukira nteto abura igotondoka.